ka khwale tuidu takte u chibai vek ule man ki bata kalulom le vek acheu voin man ki bata chun India rama hlotlina chungcha mangin thu kan soitran do nani kan bultan na chuan India chu Italy tangin aro hlu le athil ro chun thatak tak mai lakir chungcha nga a hlotlinga chu ro hlu aro chun chu avloki teswar padmani lim ania chu thil chu kumsam tam taka upa ani to nge nge ani he milim hi kumkalta khan bihara gaya mun thiang hlim kundalpur mandir atangin rup bawani amai ro chukum tam tak le hun tam tak theina zong som khomin phule turin be ania tuna chuan India ramin chu athil ro chun hlu tak chu ani le theita ani hetiang chi hen kumkalta khan Tamil Nadu wa Velura tanga Pathian Anj Neyar Hanumana limpo chu hmun atang chuan ruk bo ani veya Hanumana limpo chu kumza rukatanga zasari vela upa ani to ani tun tha bulkan tran na Australia muni thule kan palaiten andong to ti thu kadong ani triante ukum sam tak kalta khan history a ram rang kol kil thingin lim tam taksiam ani thina chuta chuan za om na te a oma thu nei na te a om bok kani la na tele danglam na te po in akhat bok kani tin kan history lim chungchang a hian hun khathil om mani thu po riatania hei hi India ramalim them thiam na pholan na enting na po ani bok kani heta hian kan rin na po ain zom boka mase kan hun kalta khan kan lim zong te kha India ramatangin ruk bawni in arampona hlir mai a omta ani achangin chumirama achangin helama lim te chu hral anni thina ti chuan aleitu hautan chuan thilmoi tak mai ani ringot maya history chungchang engma ngai poimo na anni tel lawani zaom takape ka lakha ani mai thina ni heng lim te kan lakir le na kha India khole tuin ina anga kan ti mak mo ani helima hian India ramtana ro hlutak mai thil la omani cultural historical poimo takania hei kan thriata wangin India chuan a theina zong a som khoma heng thil hlu ruk bo chungchang a hian hlauna alo piang tabok kani lim chu ruk bo ani hnu ramda kenani hnu in chung mi te chuan India ne na anin zom na diplomatic channel a omti an ria India ram ne na anin kung kai tlata wangin India za omna nen ain zom tel tlat bok kani mani lo ka thil thlengkha in lo hrevenga kashi atanga ruk bo nuro pui anapurna limpo lakir ani to a heng te po hi India ram ta na in thak dangam na entir na dik tak kani kumsang ni som pathum thlengkhan lim som pathum zet mai India rama alo led le a kumsari kalta khan lim zahni ai tam ro thu tak te chu India chuan hlotling takin ramchung alalet to ani America Britain Holland France Canada German Singapore heng ram ta hian India chu a hrethiam em a ti chuan lim te lakir le na konga apuita ani thian te u tun trum man ki bata hian mi pahnih hmel hriat tir cheu ka duni Facebook Twitter Instagram te anlar em achung mi te chu unau pahnih annia kilipol le nima te anni nangni point in lo hmel hriat to nge yang ti karing bokani India hla an ngai sang em a an lipsing hangin India hla sak an taima em a anni hi ka chuang em ani thian te u voina India ramin ramzalen na voi somsari panga na champha kan hmana te hian ramhmang in hla te hmang in ti siak na te hi buat sai thin ni se rampon om kan India mi pui te heng in ti siak na hian tel tur te po in som thini la kan u naw te hetia Tanzania mi kilipola le nima ten India hla te lip sync ka anti thei chuan kan ram nam chi rang hla te hian lip sync ang chi te hi hanti tum ve hlom ta ila chung bang te chuan India ram chu
kan in pum khat hle ti alu lang thei do na ni thian te u mi pui te hian tang rual in ti tak zeta thil ti an tum chuan thil ro pui tak an thlen tir nge nge thina ni ti ka soi du ni khotlang apo ma son na danglam na tak tak an thlen tir to thin ani kha mission jal thal hi Srinagar khopuya kalpui me kania he mission hian a tumber chului hnar le tui khua ming thang hum hal le chei moite ani he mission ti hlotlin nan tun lai thiam na technology nen tan nun na nia khol te chuan an tui khua na thil fel hel lai te azong chuaka athom that dan tur te an ngai tu ngal bok thrin ani he mission hlotlin nan thalai te chu ambassador atan man na nia an thil tumber po heng tui khua chei moi le ti nun thar hi ani chuti an hlotling ani chuan heng dila te hian sawa moi tak tak te an lo let lenga tin sanga le tui chung nung cha tam tak te anin thla pung le theido nani heng ruah man na kan mu hian min ti hlima Srinagar mi puite lom thu ka hril duani thian te ukum riat kalta a Swachh Bharat mission bul kan tana tang khan tu nu thleng hian ram chunga faina konga masona tam tak mu tor omme ka khoi hmuna po kalila faina nena inkung kai project enge mokal pui aom vezel mai hi aro pui ka ti mani asama Kokrajhar jing exer la turat lan thin te chuan flyover bridge kilometer thuma thuilai mai chu kong puya bol hlo te thian fain an thatlang thina heng te hi an ti thatak zet tani tin he tiang tho hian Visakhapatnama chuan polythene man aya puana tanga siam ipte man warin anin zirtir mek boka single use plastic man khapturin bei pui an thak mek bokani tin chuti rualin mani ina theu bol hlo troi theile troi theilo thlir thang turin tranla in anin fui mek bokani Mumbai ya Somia College zirlai te chuan faina mission kalpui meka thil chei moi an kalpuya Kalyan railway station bang te chu lemziak moi tak tak te in an chei bok kani tin Rajasthana sawai Medopur khua te chuan entina thatak an choble meka thalai rual te chuan mission beat plastic an kalpui meka chuta chuan aranat bor ram ngo tangin plastic atanga siam thil tele polythene te charkhom na an kalpui mekani heng an thil tuma tangin zir tur kan nei chu mi pui tang rual te hian thil engpo kan hlotlin pui theni ti hi ka khwale tui du takte u tu na tanga hun rei lo te March ni ria ta chuan International Women's Day lom mani do na mei chero pui tak tak te chanchin heman ki bat kal tlangin voi duai lo kan lo soi to thrin ani kha Skill India ani emo self help group ani emo industry te naw zong zong a hian an theina mei chia te hian an lan tir zela heng te hi mu thein a omme kani tin hei mai ba ka hian kan ram parliament ani emo village council ani emo mun tin maya kan mei chia te hian an duai lo zia an lan tir mek zelani sipaya thlengin kan ram fanu te hi ral vengin an om to ani tin tuntrum Republic Day pareta pokhan kan ram fanu ten indo thlona an thlo chua pui ani kha ram chunga sipai zirna skula te po mei chia te lu phal sakna siam sak an ni tang khan mun tin atangin kan mei chia ten admission an la me kani hun liam ta tang khan ram chunga startup tam tak kal pui mek ania heng startup ate hina zat ve din mun chu kan mei chia te hian an hau zel me kani kan ram chunga mei chia te din hun choi kan nan malak na tam tak kalpui ani to thina kalpui mek zel ani bok tin heng nu le pa te ro chun dan chung changa te nupui pasal nei kum rual zat tia te tin hei baka hian in thena dan thlengin din mun tha an hau ve theina turin dan siam that me kani boka he in thena dan kan siam atang hian ram chunga voi thum talak ti thumal manga nu pa in thena chu za asomriat lain atlak niam pha ani tun hun rei lo te chunga danglam na satak thlen tir theina chan chu kan ram mei chia te po hian danglam na thlenin ram mason na atan atulani ti an riat chu tak wang ani khole tui du takte u naktu February somni le pariat a hian National Science Day lom mani do nani
he ni hi Raman effect zirchian ani anga hriat ani thina pusivi Raman ale scientist zong te za na chibai kabuk du ani kan ni tin khosak ol samjok na atan science thiam na manga technology te hian mun poimo tak an lu na sa mani chung kwa po science tang kai na le hemi konga asul su tu te hi tunge an ni ti hemi ni hian kan naw te hi intril hriat ni thin se a tha ang phone changkang tak te mitin ten kan hum fur to chuti rual chon kan fa ti pula calculator le remote sensor ten hatho dan te kan soipui nga em tin zan lama van lam thlirin arsi chansin te kan soipui ngai to em hetia ti puina chang kan hriat lawani chuan bul kan tran vat angai ome kan fa te van sang lam chanchin kan soipui hian astronomy le physics tang kai na te an hrenhem tel do na hetiang subject lama hian an phur pha sot do na ni tun lai thiam na phei chuan apps mangin van sang arsi chanchin te kan re zung thei to kan van nei hle ani tin hemi kal zela hian kan startup te hena po cha du kaneya an thiam na tele an thei na te chu ram maso na mang ve turin ka du ani science thiam na manga a hu hawa mo phur na po kan nei bok ome tin kan thiam na mangin zirlai te tan virtual lab siam hi kan ti mak mo ani ang heng virtual lab mang hian zirlai tele zirte tu te chu an tang ho thenga zo na tele a chana te po anti ho thei vek don bok ani tin zirte tu te hena thu cha du ka ne chu mani zirlai te theu ne na zo na zo tam tur fui turin ka du cheu ani voini hian corona ne na kanin do na mithiam te ka fak du chewa in ha thoro pui ta ka wangin made in India vaccine chu hlo ting takin siam chu ania hei hi khovel pumin kan tangkai pui mani hei ngei hi ani science atanga mi pui ten lomman kan don thei chu ka thian du tak teu voina thu pui tam tak mangin kan ti ho le ta March halo am tura hian ku tam tak lom tur a om do na Shivratri le Holi lomna turin kanin pu cha tran chole do na ni Holi hian in sui khom na li in mangai ton turin min zirtira he ku ta hian kanin huat na te million mite tu mai po in mangai turin min zirtira ni hemi wang tak hian Holi a kanin noi rong ain he ku tina akentel in mangai ton na nei tura in fui na thinlung rong hi a hlu in amoi jok bok kani kan kut pui te hian mani chung le khat lai na hnai chau mangai turin min zirtir ngai lawa hemi phena kan zir tur chu kan che vela local thil siam te hi kan ngai sak turani vocal for local hi khrengila corona hripui ne na sataka kanin do na hian ramchung mi puya kan hun pui ku telom turin phurna ta na satak asiam me kani kan kut lom pa in kan film khurna ero kan thei ngil tur ani lawang atop na tan chuan kut lo om tura tan chi bai ka buk vek chewani in thu le hla in le khathon fuina te kalo be se rengang kalo me